ari bisa nk'ibituje mbere y'uko amatora aba, nyamara abaturage rero bategereje ikintu kiremereye cyane kugira ngo bamere nk'igisasu gituritse, bigabe mu mihanda, baririmba indirimbo zigaragaza ko batishimiye ubuyobozi buriho habe na gato bwa Samia Suluhu. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 nibwo mu gihugu cya Tanzania habaye amatora y'umukuru w'igihugu kugira ngo barebe ninde uzakomeza kuyobora kino gihugu nyuma y'uko Samia Suluhu yari amaze manda ye y'inzibacyuho yasimbuyemo Perezida John Pombe Magufuli wapfuye yitabye Imana mu mwaka wa 2021. Abanyatanzania ariko baricecekeye bigira nk'aho ibintu biri kuba muri Tanzania bibareba, ariko nyamara bamwe muri bo bari guteka ikintu kiremereye cyane, bategereje ko umunsi kizashya bazacyarura maze bakagishyikiriza Perezida wabo Samia Suluhu maze akumirwa. Uko niko byagenze. Ku itariki 29 ubwo habaga amatora, abashinzwe amatora bazindukiye ku biro by'itora gutegereza abantu ngo baze bitorera umukuru w'igihugu, nyamara bagiye kubona ku biro by'itora haje abantu mbarwa rwose, abantu bakeya ugereranyije n'abantu batuye Tanzania. Nta na kimwe cya gatanu cy'abari bahari baje kwitabira aya matora, n'abaje bijujuta bavugira mu matamatama bagaragaza ko batishimye, ariko nticyabuza amatora gukomeza. Umunsi w'amatora urabwo batangiraga gutangaza uko abantu bagiye batsinda mu duce tumwe na tumwe tugize kino gihugu. Abantu batangiye kugaragaza ibyishimo biri hafi ya ntabyo ku mbuga nkoranyambaga, batangira kwandikirana bati iri shyaka naryo turarirambiye. Ni nyuma y'uko bari bamaze kumenya ko Samia Suluhu wari usanzwe ayobora kino gihugu ari we ugiye kwegukana andi matora ku nshuro ye ya mbere, ariko yari ayoboye inzibacyuho. Abaturage bati ibi ntabwo tubishaka, turakurambiwe n'igitugu cyawe. Batangira kwandikirana bati tuzinduke mu mihanda tujye kwigaragambya, maze bagira ngo ni imikino. Mu gitondo abantu bazindutse n'iyonka batangira kwigaragambya. Mu myigaragambyo yabo baririmbaga indirimbo zigira ziti turakurambiwe washyakawe CCM, turekurira igihugu utureke. Ese ubundi ushobora kwibaza ngo ni iki gituma abanyatanzania batumva neza imitegekere y'uyu mugore Samia Suluhu ndetse n'ishyaka rya CCM? Icyo nicyo nanjye kinzanye hano kuri no mikoro kugira ngo mbanze mbikuvira imibuzi n'imuzingo, nkubwire bimwe mu byo abanyatanzania barambiwe bituma bamagana buno butegetsi bwa Samia Suluhu, batifuza kumva mu matwi yabo ko yatsinze amatora. Nyamara birasa nkaho bijijisha kubera ko watsinze bagiye gutsinda kandi bagomba kuyoborwa uko bigira kose. Guhaye ikaze nimba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro, ni BN Pond TV, kandi subscribe ndetse na like kugira ngo tuzajye tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Njye muri kumva kuri microphone nitwa Mr Egide. Nushaka uryite Shamasha Mapinduzi cyangwa se CCM nk'uko biri kumvikana ku mbuga nkoranyambaga, baba bashaka kuvuga rino shyaka CCM riyobowe na Samia Suluhu ari we uhagarariye abandi mu bayoboye igihugu muri rino shyaka. Iri shyaka CCM ryashinzwe mu mwaka wa 1927 nyuma yo kwihuza n'andi mashyaka agera kuri abiri. Ayo mashyaka rimwe ryari Tanganyika African National Union, ryari riyobowe na Julius Nyerere ku ruhande rwa Tanganyika, ndetse n'irindi ryitwa ASP cyangwa se Afro Shirazi Party yari yobowe na Abeid Karume ku ruhande rwa Zanzibar. Kuva icyo gihe kugeza ubu CCM niryo shyaka ryagiye ritsinda amatora yose ya perezida n'ay'inteko ishinga amategeko mu gihugu cya Tanzania. Perezida uyobora igihugu muri iki gihe mu mwaka wa 2025 ni Samia Suluhu Hassan, nawe akaba akomoka muri iri shyaka rya CCM. Ese Samia Suluhu yaje ryari, yamenyekanye ryari? Hari mu mwaka wa 2021 ubwo Dr Pombe Magufuli yitabaga Imana, wari uyoboye kino gihugu cya Tanzania. Akimara kwitaba Imana, uyu mugore ufite imyaka 61 icyo gihe, ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2021 nibwo yahise afata ubutegetsi ajya ku mwanya nk'umuyobozi w'inzibacyuho wari usimbuye Perezida John Pombe Magufuli wari umaze gupfa, bivugwa ko azize indwara y'umutima. Muri icyo gihe kigera kuri no myaka 4 yari amaze ku butegetsi, uyu mugore Samia Suluhu yagiye avugwa nk'umuntu wagiye agerageza kuba yahindura demokarasi ya Tanzania, ayikura uko yari imeze ayihindura uko we yumva abyifuza, ariko ngo akaba umugore utuje cyane ku buryo ibyo akora utari kumenya ari ibi. Nyuma yo kubura kino gihugu cya Tanzania, yarabaye perezida wa gatandatu uyoboye Tanzania, ariko akaba umugore wa mbere uyoboye kino gihugu cya Tanzania kuva cyakitwa Tanzania, ndetse akaba ari nawe mugore wa mbere wari uyoboye kimwe mu bihugu bya East Africa. Samia Suluhu yavutse mu mwaka wa 1960, avukira ahitwa Zanzibar, naho yaje kwiga amashuri ye. Akaba yarinjiye muri politiki mu mwaka wa 2000, aho yatangiye ari minisitiri muri aka gace ka Zanzibar. Mu mwaka wa 2015 nubwo Perezida Pombe Magufuli yamutoye amugira nk'umwungiriza we cyangwa se vice perezida, nyuma yo ko yari amaze kujya ku butegetsi mu gihugu cya Tanzania. Uyu mugore Samia Suluhu abatangiye kuba yamenyekana gutyo ubwo yaje kumusimbura ubwo yitabaga Imana mu mwaka wa 2021 kwezi kwa gatatu.
nk'umuyobozi wari umaze imyaka 4 ayoboye muri leta y'inzibacyuho, biragaragara ko abaturage bagombaga kumukunda ku buryo bari kwifuza gukomezanya nawe, ariko siko byagenze. Imyigaragambyo yaratangiye. N'ibiki ashinjwa? Nubwo yavuzwe nk'umuntu utuje cyane, umugore witonda uvuga makeya, ariko yagiye ashinjwa ibyaha harimo nko gufunga ndetse no kuba yashimuta abatavuga rumwe na leta cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga nk'umuntu witonda cyane, ukoresha ukuri kandi uzi kubana neza n'abandi. Nyamara mu gihugu mo imbere abaturage bo ntago bari bishimye, kubera ko bavugaga ko buri munyapolitiki wese uzamuye umutwe ashaka kuba yakerekana ko ubuyobozi bwe atabwishimiye, uwo nguwo ngo bwacyaga yaburiwe irengero. Abanyatanzania bakavuga ko batabyishimira iki kintu cyitwa ikandamiza, gushimuta no kwerekana ko nta muntu ugomba kujya hejuru y'ubutegetsi bwe cyangwa ngo arebe amakosa akora ayavuge. Ibi byagiye bituma abanyatanzania barushaho kuba batamwiyumvamo, batangira kuba bamwamagana. Uyu mugore nubwo we atigeze abiha agaciro ngo abishyire mu matwi abitindeho, byamubuje kwikorera akazi ke ka buri munsi, ari nako ategura uko azaba perezida. Dore ko mbere yaho gato kugira ngo amatora abe, ukwezi kwashize yahagaritse urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter mu gihugu cya Tanzania kuri buri muturage wese. Nyamara icyatangaje abanyatanzania we yasigaye arukoresha, dore ko buri munsi ngo yapostingaga ikintu cyose yakoze kuri urubuga rwa X, ariko abantu bo mu gihugu cya Tanzania ntibabashe kubibona. Mu byo yapostingaga aho yagiye kwiyamamaza, ariko ntiyerekane imodoka zigera mu 100 zabaga zimuherekeje ubwazo zonyine zashoboraga kuba zateza ambutiyaje mu muhanda. Izi ntizagaragaraga mu mafoto yabaga yapostinze. Iki nicyo kintu cya mbere abaturage ba Tanzania bamushinja. Iyo uteye akajisho hirya no hino, ukomeza kumva abandi bavugira mu matamatama ko yagiye ahindura demokarasi y'iki gihugu cya Tanzania, akayihindura uko itagakwiye kubiri. Ibi nibyo bavuze ko batishimira na gatoya. Ati demokarasi y'igihugu cya Tanzania yagiye ayihindagura gahoro gahoro, ayigira uko abyifuza. Abayobozi tavuga rumwe nawe abashyira muri gereza. Abandi bose bifuzaga kuba bakiyamaza mu matora, avuga ko batemerewe kuba bakiyamaza kubera impamvu zitabaga zumvikana, ngo ntago bujuje ibyangombwa ngo biyamamaze. Uku kwagaragazaga ko abifuza ko bahangana nawe. Samia Suluhu yakomeje kwiyamamaza nk'umwe mu bashaka kuba bayobora kino gihugu cya Tanzania, cyane ko yararangije kuba yamara imyaka 4 y'inzibacyuho ku buyobozi bw'iki gihugu. Abanyatanzania bagiye bavuga bati mu byo Perezida Samia Suluhu ashinjwa bikomeye harimo gufunga abanyapolitike bari bahanganye nawe ndetse batavugaga rumwe n'ishyaka rye rya CCM. Aha twavuga Tundu Lissu, umwe mu bayoboye ishyaka ritavugwa rumwe rya Chadema, maze gushyirwa muri gereza tariki 4 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka wa 2025. Uyu mugabo yashinjwaga ngo kuba yaravuze amagambo atari meza akanga urubyiruko kuba rwakigaragambya rugaharanira impinduka mu matora y'umukuru w'igihugu. Uyu mugabo akimara kuvuga ayo magambo yahise ashyirwa muri gereza. Imiryango mpuzamahanga ivuga ko iki ari kimwe mu byagaragaje ko uyu mugore ashaka kuziba amajwi kugira ngo yongere abe perezida w'iki gihugu cya Tanzania. Freeman Mbowe, uyu ni umwe nawe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu. Muri Kanama umwaka wa 2024 yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Mbaye ndetse n'abandi bayobozi b'ishyaka ku mpamvu z'uko bari bashaka gukoresha umunsi w'urubyiruko cyangwa se icyo twita Youth Day kugira ngo bagezeho ibitekerezo. Ubutegetsi bukavuga ko ari uguhungabanya ituze. Ibi byagaragaje ko hari ugusubira inyuma mu bijyanye n'ubwisanzure bwa politiki ndetse no gutanga ibitekerezo muri iki gihugu cya Tanzania. Undi wafunzwe yitwa John Heche, ni umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya Chadema. Iri shyaka rikaba ryo rihanganye n'irindi shyaka rya CCM ari naryo riri ku butegetsi. Akaba yarafashwe muri make ashinjwa guhungabanya ndetse no kubangamira ubutegetsi bw'iki gihugu bwa Tanzania. Ashinjwa ibikorwa byo guteranya abantu batishimiye ubutegetsi. Yafashwe mu kwezi kwa Mata umwaka wa 2025 nk'uko raporo zibigaragaza, mu gihe yari arimo gukora ibikorwa bijyanye n'ishyaka rye abarizwamo rya Chadema. Muri iyi myaka yose Samia Suluhu amaze ku butegetsi muri gihugu cya Tanzania, yagerageza kwikiza buri muntu wese uzamubangamira muri amatora y'umukuru w'igihugu aza mu mwaka wa 2025 ku itariki 29, ari nayo yabaye kuri iyi tariki. Ni iki cyavuye muri aya matora? Abaturage ntibigeze banategereza kumva umwanzuro wavuye mu matora nimba yatsinze cyangwa yatsinzwe. Bacyumva imyanzuro wavuye mu gace kamwe ko yatsinze 95%, bahise batangira kuvugira mu ntamatama, abandi babyandika ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ntibishoboka, yatowe nande ko tutigeze tumutora? Abantu benshi batangira kuvuga bati tuzindukire mu mihanda, maze bagira ngo ni imikino, so kuzinduka maze niyo nka bose barazi. Indirimbo urubyiruko rwaririmbaga, turambiwe ishyaka CCM, muve ku butegetsi mwe kutwicira igihugu, murimo
muradukandamiza bikomeye cyane, ntimurekure igihugu, ntabwo tuzongera kugutora, urimo urima amajwi wowe Samia Suluhu. Batwitse ibyapa byose biriho ifoto ya Samia Suluhu, batwika ibiro, ndetse bavuga ko n'undi wese ugaragara ko ashyigikiye Samia Suluhu nawe agomba gutwikirwa n'ibyo byose agahambirizwa. Muri iyo myigaragambyo, perezida w'iki gihugu Samia Suluhu yasabye ko habaho guhagarikwa kw'iyi myigaragambyo, maze polisi imena mu baturage itangira kuboherezamo ibyuka biryana mu maso, dore ko ngo hanarashwemo amasasu ya nyayo, abantu babiri bakitaba Imana. Abaturage bati none kubera icyo ubangamira iterambere ndetse na demokarasi y'igihugu cya Tanzania? Kubera iki abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwawe bose wabashyize muri gereza? Kubera iki abifuje kwiyamaza ngo bayobore kino gihugu cya Tanzania? Kuki wavuze ko batemerewe kuba bakiyamaza ngo hari ibyo batujuje? Ni ibiki babura wowe ufite? Ibi ntabwo abaturage babyumva, maze bakomeza kuririmba bati turakurambiwe, ntitugushaka, turekurira igihugu. Umujinya w'abaturage watangiye gukura neza, maze urashyuha koko uraturika ubwo uwari ushinzwe amatora muri gihugu cya Tanzania yatangiye gutangaza bimwe mu byavuye mu matora mu duce tumwe na tumwe. Yatangazaga ko mu gace kambaye province cyangwa se mu ntara yambaye Samia Suluhu yabonye amajwi 95%. Abaturage batiye ati bisubiremo, ati ibyo ntitubyumva. Bakimara kumenya ko noneho hatangiye no kubayobora mu tundi duce ngari uri kugenda atsinda amatora, harimo agace ngo ka Menera ndetse na Zanzibar, ibi ntago babikojejwe, bati ntago tubyumva rwose. European Union yo yavuze ko aya matora yibwe kubera ko ngo byatangiye kugaragara mu mezi yashize, ubwo hatangiye kuba ibikorwa bigaragaza ko Samia Suluhu ashaka gutsinda ku ngufu, kubera ko abizi ko abanyatanzania batazamutora. Ndetse n'umunsi ubwo w'amatora ntago abaturage bategereje ko amatora arangira, ko bangije ibyari kubera ku munsi w'amatora byose barabyangiza, biraro umuhanda batangira kuririmba, batera ibiro by'itora bati muhagarike ibyo mutora. Nyuma y'umunsi umwe abaturage batangiye kwigaragambya muri iki gihugu cya Tanzania. Umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu cya Tanzania General Jacob Mukunda yanenze ku mugaragaro ari kuri televiziyo y'igihugu, avuga ko anenze abantu batifuriza kino gihugu ineza, harimo no kuba bakangiza ibikorwa by'abaturage ndetse n'abantu muri rusange. Agira ati nyaboneka abakora imyigaragambyo murimo murakora ibintu bigeze icyaha, nimuhagarika imyigaragambyo hakiri kare. Ariko ibi ngibi asa n'umuntu wari kumena amazi ku nkoko maze agaseka ati ndaguhamije, kubera ko ntibigeze babyumva habe n'isegonda na rimwe, ahubwo bukeye bwaho imyigaragambyo yarushijeho kuremera. Ku rundi ruhande kandi abanyakenya bari kureba iri kubera muri Tanzania bagiye basaba guverinoma yabo kuba bakemererwa bakinjira mu gihugu cya Tanzania ngo bakajya gufasha abaturanyi babo kuba bakigobotora ingoyi bita ngo ni ya gikoroni, ingoyi y'igitugu ya Samia Suluhu. Bagira bati nimuturekure tujye muri Tanzania natwe tujye gufasha bagenzi bacu kwamagana ubuyobozi bubi buriho bw'igitugu. Ati natwe barabizi ko twabikoze mu mwaka wa 2023 kandi byagenze neza, batero nimba bashaka ko nabo bagira icyo bageraho nibareke tujye kubafasha, tubashyire na internet nziza. Ibi kubivuga gutyo babivuze nyuma y'umunsi wa kabiri imyigaragambyo irushaho gukaza umurego. Samia Suluhu yategetse ko internet ivanwaho mu gihugu, ibinyamakuru bimwe na bimwe birahagarikwa, bavuga ko batifuza ikintu na kimwe kiri kwera muri Tanzania ko cyagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara ibi ngibi bisa no kwikira igitugaseka ko bamwe mu banyatanzania bake bagiye babifotora maze bakabyohererezanya, kuzahageza igihe bizagerera ku muntu uri mu kindi gihugu maze akabipostinga, ari nako abanyakenya bagenda bavuga bati nimutureke twinjire tunabazanire internet nziza maze murebe ukuntu dukora ibintu byacu twiturije. Iki gihugu cya Tanzania rero kimeze nk'ikiri mu kangaratete ndetse n'icuraburindi. Ibi ngibi byatumye leta ya Tanzania isaba abakozi ba leta ndetse n'abandi bishoboka ko byakunda ko bakorera mu ngo zabo kuba bakorera mu ngo mu rwego rwo kurinda umutekano wabo ndetse no kwirinda ko nabo bakivanga muri iyi myigaragambyo. Urundi ruhande niko abashinzwe umutekano bakomeje kuba bakimena muri abantu bigaragambya, baboherezamwe ibyuka biryana mu maso, cyane cyane ko ngo bamwe bari gukubitwa abandi bakaba baraswa bakaba bakicwa. Umuryango mpuzamahanga watangaje ko usabye igihugu cya Tanzania gukoresha imbaraga nkeya ukareka gukoresha imbaraga z'umurengera mu kuba wahagarika imyigaragambyo, ahubwo hagashingirwa ku cyitwa ibiganiro ndetse no kureba icyo abaturage bakeneye akaba ari cyo bahabwa. Mu bikomeye rero Samia Suluhu ari kuzirazizwa n'abaturage nuko yaragiye abangamira bamwe mu bageragezaga kwiyamamaza bari bafite ijwi rinini muri rubanda bashoboraga kuba bamugarika ku matora. Aha twavuga Luhaga Mpimba uyoboye ishyaka rya ACT Wazalendo, wabwiwe ko atemerewe kuba
yakiyamaza mu matora kubera ikibazo cya tekinike cyo kugira ngo ntazigere yiyamamaza atazatsinda amatora. Mu mashyaka 16 yose yaragombaga kwiyamamaza muri igihugu cya Tanzania, nta na rimwe ryigeze rihabwa uburenganzira bwo kuba ryakiyamamaza, aho bagiye bavuga ko hari ibyo batujuje kugira ngo babe bakinjira mu matora. Hari uwitwa Tundu Lissu, uyu nguyu twamubuzeho ahamye muri gereza kubera ko nawe yari kwiyamamaza afite ijwi rinini muri rubanda ryari gutuma atsinda amatora muri igihugu cya Tanzania. Ibi nibyo rero Samia Suluhu atashakaga kumva. Uyu ni umunsi wa gatatu mu gihugu cya Tanzania, imyigaragambyo ikomeje kujya mbere, ibikorwa remezo biri gutwikwa ndetse n'utavuga rumwe nabo nawe ari kugirirwa nabi, bavuga ko batishimiye na rimwe ubuyobozi bw'uyu mugore ko bwongera gusubiraho, nyamara yo bigira uwatoye yaratowe, uwo nta wundi ni Samia Suluhu. Umunsi twibaza ngo ni ryari bizarekeraho maze akayobora kino gihugu cya Tanzania, babyinaga mu mihanda n'abaririmbaga bigafata ubusa. Iyi niyo Afurika yacu duhora turirimba, biragoye kuzabona ukuri guciye mu mucyo nk'uko bivugwa ngo ni demokarasi. Ibi muri Afurika banza bidakora. Muri iki gihugu ugerageje wese kwerekana ko ari mu ruhande rwa Samia Suluhu aratakwa bikomeye. Diamond mu magambo yanditse ku rukuta rwe rwa X yagize ati, mubyeyi ndabizi ko uri umuntu utuje kandi ucisha make, niyo mpamvu abantu bagerageza kugufatirana kugira ngo bagukorere ibyo bashaka, bagerageze kwihangana kwawe, ariko ndagusabye ntuze kurakazwa n'ako gatsinda gatoya k'abantu basaze, ndetse ntekereza ko n'ibyo bakora batabizi, bifuza ko wagenda ukajya hasi, ariko ikomeza wijejekere. Ibyo ukora muri Tanzania turabibona, umunsi umwe bazakwibuka mu ntwari z'abantu bayoboye kino gihugu kandi bakakiyobora neza. Diamond amaze kubitangaza ntabwo byakiriwe neza ku mbuga nkoranyambaga, dore ko bamusamiye hejuru bamubwira ko niyongera kubisubiramo studio iratwika, ndetse bamusaba kongera gusubirayo agasivuga ko adashyigikiye ubuyobozi bwa Samia Suluhu. Ibitari ibyo baramutwikiraho studio ndetse n'ibyo byose babitwike. Muri iki gitondo abigaragambya batatse sitasiyo ya gaze y'iri shyaka rya CCM, barayataka bayitera amabuye, abandi binjiramo basohora nk'amagazi yose barayitwarira mu rwego rwo guca intege rino shyaka. Aba n'abanyatanzania bakomeje kwigaragambya, nyamara haruguru General Jacob we yavuze ko abigaragambya bakomeje gukora ibigize icyaha. Muri make, nyuma y'uko imyigaragambyo ihagarara, tutibaza ngo izahagarikwa nande, bamwe barisanga mu nkiko, abandi bisanga imbere y'ubutabera, mu gihe abandi bazaba bamaze kugera ahacecekirwa, ndavuga barapfuye. Wagutegure kino kiganiro mvuga kuri microphone, nitwa Egide. Wibuke ukanda like, turabakunda.